Pemirsa daging bawi impor ketar ke wenten indikasi ngeranjing Bali. Pemargi inucap patut keselahin becik, mangdene sampunang kantos ngerusak harga, miwah perekonomian peternak sane sampun memargi becik sekali mangkin. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia Gubi Bali Iketut Hariswiasa ring Denpasar, Galahe Lintang Mausang wenten indikasi ngeranjing nyane daging bawi impor. Melarapan indikasi inucap, pemerintah daerah sareng DPRD keabtiang sidang laksanayang pengawasan. Mangde wenten pamidabdab nampenin ngeranjing nyane daging impor ke Bali. Manut Swiasa rauh mangkin pengarga bawi ring tingkat peternak sampun becik tur anut ring pengabdi. Harga bawi seket tigang tali rupiah kantos seket lima akilo berat hidup. Kahanan inucap deg-deg memargi antuk ngemit ke kiras keramani beternak. Manut dani indikasi ring kewentenan daging bawi impor ke Indonesia kaselain saking sawetara postingan media sosial. Duaning asapunika indik asal negara pengimpor durung kauningin. Baik ketandane taler jejeh yening daging inucap rauh saking negara sanikeni gering sekadi Filipina. Sane mejanten sidang mocolang peternak santukan kering inucap sidang lahlah. Dane kesarengin asosiasi ring daerah Mausang sampun mabrik bagan tur maut sahe matemu sareng kementerian ngenenin indikasi ngeranjing nyane daging impor inucap. Dane ngaptiang pikobat inucap sida ketampenin becik untuk ngemit perekonomian peternak. Bisnis Bali nguningayang.